вот пацаны взяли на плен двоих укропов. Ты с откуда? Харьков. Харьков. А ты откуда? Луганск. И чё, как воюется он? Да я эту войну. Kekalahan terus dialami angkatan bersenjata Ukraina. Bersama dengan hal itu, pasukan Rusia untuk kesekian kalinya berhasil membuat pasukan lawannya semakin kekurangan personel. Di medan pertempuran, pasukan Rusia menyerang posisi musuh dan merebut militer angkatan bersenjata Ukraina. Tampak dalam rekaman, 2 orang prajurit Ukraina diinterogasi oleh sejumlah tentara Rusia setelah berhasil ditahan. Salah satu dari mereka mengaku bahwa mereka sebelumnya menghindari wajib militer, namun mereka dikirim ke medan perang secara paksa. Kedua tentara Ukraina yang terlihat alami luka-luka itu langsung diberikan pertolongan pertama. Setelah ini, warganet mencurigai tentara Rusia akan melakukan strategi baru. Video ini kemudian viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Вы, пацаны, передайте своим, будете на связи по-любому, там позвоните, скажите, не с нами связываться. Да по-любому передам. Все, давай. Поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная, Луганской Народной Республики, Табаевка, Харьковской области, Никольская, Донецкой Народной Республики и Жеребянки, Запорожской области.